Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. For the love of food, Golden Drop. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Alpo Barista, great for coffee, good for you. Each point, life flows on. OK Home, bring life to your home. Il-mawra ta' Knockabout Sicilia illum ser toħodni fil-qalba tal-kampanja Siċiljana. Għandi ġurnata mill-isbaħ pjanata u ħankun imdawwar bis-siġar taż-żebbuġ, kif ukoll l-irwejjaħ aromatiċi tal-art agrikola. Ħankun f'post fejn l-istorja u n-natura jiltaqgħu u jimxu id fit f'bilanċ perfett. Ninsab ħerqan li naddas ruħi fit-tradizzjonijiet però sempliċi li Siċilja tanti magħrufa għalihom. Knockabout Sicilia jibda issa. Min Pozzallo naqbad it-triq għad-destinazzjoni tal-lum. Ser insuq għal sija lejn Palazzuolo Acrede. Fit-triqti lejn din il-belt fil-provinċja ta' Sirakuża ser indur mill-kampanja Siċiljana. Mhux ser insuq mill-veduti kostali, iżda ser nidħol fiż-żona ċentrali ta' Sqallija, żona ta' għoljiet u idien. Ix-xemx tiddi fuq il-ħitan tal-ġebel antiki u kultant tilmaħ il-ħula fuq l-għoljiet mill-bogħod. Kull dawra iġġib veduta ġdida, pajsaġġi sbieħ u irtsizet rustiċi, dejjem preżenti maż-żiffa tal-Mediterran li tigwidani lejn il-qalba ta' sbuħija rurali tal-gżira ta' Sqallija. Palazzuolo Acrede, sit tal-wirt dinji tal-UNESCO, belt magħrufa għall-arkitettura barokka tagħha u f'dalijiet Grigi tal-qedem li jirriflettu is-sinifikat storiku għani ta' Palazzuolo Acrede. Imdawra mill-muntanji blej xeniċi, il-belt hija mazza fl-agrikoltura. Partijiet fertili jipproduċu żebbuġ, frotta ċitru u xejjex oħra. Iż-żona tifjorixxi fuq prattiċi tradizzjonali tal-bidja li mhux biss jappoġġjaw l-ekonomija lokali iżda jikkontribwixxu wkoll għall-preservazzjoni tal-wirt kulinari. Il-viżitaturi jistgħu jesploraw u japprezzaw it-taħlita armonjuża tal-istorja u l-agrikoltura li tiddefinixxi din il-belt. Ninsab hawnhekk fil-qalba ta' Sqallija Agriturizmo f'Palazzuolo Acrede. Dan ir-razzett seren immexxi mill-familja bil-kunjom Maltese. Dan ir-razzett huwa verament speċjali għax iżomm ħajjin it-tradizzjonijiet kemm fil-kċina kif ukoll fil-mod ta' kif jinħadmu l-ingredjenti. Illum qudiemi għandi ġurnata interessanti għax ser nesperjenza dan kollu. Ejjew miegħi. Biex żgur nesperjenza l-essenza rurali ta' Sqallija, illum ser niltaqa' ma' Amadeo Maltese u n-neputi tiegħu Lorenzo Maltese. It-tnejn imexxu wirt tal-familja Maltese. Flimkien se jgwidawni fl-istorja rikka u t-tradizzjoni li għamlu din il-proprjetà tagħhom daqshekk speċjali. Għal aktar minn 30 sena, dan ir-razzett ilu joffri irtir paċifiku u jservi platti Siċiljani magħmulin mill-prodotti tagħhom stess, bħal majjal u l-ħaxix frisk, b'enfasi fuq l-awtentiċità u l-kwalità. Amadeo jispjegali li huma rikonoxxuti għas-salzett tradizzjonali ta' Palazzuolo Acrede. Amadeo, buongiorno, ben arrivati. Buongiorno, tutto bene, tutto bene. Amadeo u Lorenzo ħajkunu il-persuni li llum ħajħdu ħsiebi u ħajamlu li ġurnata sħiħa verament interessanti. Però qabel nibdew il-ġurnata jien għandi kurzità li nixtieq nitkellem naqra ma' Amadeo fuqha li huwa l-kunjom. Amadeo kunjomu Maltese.
Questo cognome, le origini, cosa sono? Allora, le origini che noi pensiamo comunque che non ci sono certezze. Bl-iktar mod simpatiku u karizmatiku, Amadeo jispjegali li huwa fatt li l-kunjomijiet oriġinaw mill-laqmijiet tal-familji. B'dan il-ħsibu raġunament jista' jkun li antenati fil-bot ħafna ta' Amadeo kienu minn Malta jew kienu għamlu xi żmien jgħixu Malta. Your uncle Amadeo spoke very highly of the new introduction to the business, which is the farm, the pig farm. It all happens thanks to you. Well, to everyone, let's say, from my uncle to my father, basically we farm the black pig. It's a breed originally from Sicily. We have around 100 pigs roughly. The black pig is already a premium pig. On top of that, we give a natural food and give an even better flavor. They're very sweet. Lorenzo, your pigs eat only natural food, no processed food. Yes, they eat barley and broad beans from our own 30 hectares of land. So what we do with barley and broad beans, we soak them in the water for 36 hours roughly, another 36 hours outside. So they start to sprout, they have much more nutrients and they help the pigs to digest much faster. Kelba jisima Sorriso, l-iktar kelba anzjana li għandhom il-familja Maltese u jisima Sorriso li tfisser daħqa għal raġuni partikolari li meta jkollha l-ġuħ tmur ħdej in-nies u meta jibdew juru għalikel tibda tikxef ftit snina isu daqs li kieku qiegħda titħaq. Ilha tgħix hawnhekk madwar 9 snin u waslet hawnhekk meta kienet għadha ġeru, mistaġbin meta kienet iżgħar kemm kienet imqarba. Knockabout jirringrazzja lil The seas with virtue ferries. Għalija li nara daw l-artiġana qegħdin jaħdmu bl-idejn b'tant dedikazzjoni u passjoni li jġorru tradizzjonijiet minn ġenerazzjoni għall-oħra bħalma dak hemm semmit Marinella tagħmel is-sinjal tas-salib għax omma kienet tagħmel is-sinjal tas-salib qabel ma tibda taħdem il-ħobs hija xi ħaġa mill-isbaħ għax se kważi kważi qiegħed tara storja tinħadem quddiem għajnejk. Mal-familja Maltese ħankompli ngħix esperjenzi awtentiċi u issa wasal il-ħin biex nimlew ir-ravjul. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. Koliosh authentic Greek yogurt. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Da Vinci, prodott bnin u ġenwin. Each point. Life flows on. OK Home. Bring life to your home. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement.
Discover a world of goodness at Good Earth. Beach Point. Life flows on. OK Home. Bring life to your home. Ninsab hawnhekk fil-qalba ta' sqallija agriturizmo f'Palazzuolo a Credi. Dan ir-razzett seren immexxi mill-familja bil-kunjom Maltese. Dan ir-razzett huwa verament speċjali għax iżomm ħajjin it-tradizzjonijiet kemm fil-kċina kif ukoll fil-mod ta' kif jinħadmu l-ingredjenti. We have around 100 pigs roughly. The black pig is already a premium pig. On top of that, we give a natural food and give an even better flavor. They're very sweet. Lorenzo, your pigs eat only natural food, no processed food. Yes, they eat barley and broad beans from our own 30 acres of land. So what we do with barley and broad beans, we soak them in the water for 24, 36 hours roughly. Another 24-36 hours outside, so they start to sprout. They have much more nutrients and they help the pigs to digest much faster. Għalija li nara daw l-artiġana qegħdin jaħdmu bl-idejn b'tant dedikazzjoni u passjoni li jġorru tradizzjonijiet minn ġenerazzjoni għall-oħra hija xi ħaġa mill-isbaħ għax se kważi qiegħed tara storja tinħadem quddiem għajnejk. Le famose scacce modicane. Per rotolarli si deve avere la mano di Marinella. Le mano pratiche. Adesso lei fa la prima sfoglia e iniziamo la preparazione della nostra focaccia. Għalija l-kuluri li tara hemmhekk b'dik it-salsa sabiħa bit-tursina ħdar bit-tadam aħmar vera sabiħ diġà hija invit ismajja u kull jaħseb wara la kollox ikun lest mill-forn biex tikolhom dawn l-iskaċċe. Naqbada mitruf, ħoġġuha hemm. Il-teknika tradizzjonali li t-taljolini nqataw bl-idej suppost la darba tinfetaħ il-pasta freska titħalla hemmhekk sabiex tinxef ftit tnaqqas mill-umdità tagħha biex imbagħad ovvjament tkun tista' titqatta aħjar fil-kastana peress li qegħdin naqtart bil-ħin ħajkonna naħdmuha mill-ewwel. Provo. Quanti centimetri? I centimetri uguali. Uguali, io faccio. Tutti perfetti. Mid-daqs ta' kif taqta jiddetermina t-tip tal-aġin. Jew taljolini, jew nkella tagliatelle. Ora facciamo che io mi mangio quelle che ha fatto Marinella e tu ti mangi quelle che ha fatto. Esatto. Bravi. Il-kelba jisimha Stellina, kelba oħra tal-familja Maltese, l-iktar waħda li tħobb il-fsiet
Mhux għax sorriżo ma tħobbx, ta' xara ġiet tal-fsit ukoll imma Stellina l-ewwel waħda li tiġi tkellmek kif tasal u l-ewwel waħda li tiġi tfittex il-fsit u jekk ma tfissidix, iċċaqlaqlek idejk brasa biex tfissida iktar. Bħalissa tieħu siesta. Lorenzo, here we have 3 different types of sausages. Yes. So here we have the sausage of Palazzolo, then this slow food. Wieħed mill-prodotti kulinarji ewlenin tal-familja Maltese huwa t-salzett tradizzjonali tagħhom ta' Palazzuolo a Crede. Toma vera Siċiljana. Mamul blużu ta' majja lokali u mħawwar b'taħlita ta' melħ, bżar iswed u bużbiss selvaġġ li jikber biss f'din iż-żona. Dan it-salzett huwa prodott awtentiku. Il-laħam huwa preparat b'reqqa u preparat permezz ta' metodi moddija minn ġenerazzjoni għall-oħra. Dan il-metodu artiġjanali jagħti t-salzett it-toma distinta tiegħu u konnessjoni awtentika. Olio, origano. Pan condito questo, Pane condito. F'sitwazzjonijiet bħal din nixtieq li hawn it-teknoloġija li mhux biss tistgħu tarawna u tisimgħuna, imma tistgħu wkoll ixxommu l-aroma li hawn dal-ħobs għadu ħreġ mill-forni fuq, il-mortadella qiegħda tfuħ li ma ngħidilkomx kemm, ovvjament għandi x-xorti li ħanduq kollox. Fil-veru sens tal-kelma fejn is-sempliċità issir speċjalità għax l-iktar mod sempliċi ħobs, żejt ta' żebbuġa, bżar, melħ, origano u naqa' peperoncino, mortadella, però toma huma inkredibbli. Knockabout jirringrazzja lil L-esperjenza tal-lum mal-familja Maltese kienet tassew indimentikabli. Mit-talim dwar il-majjal l-iswed għat-tomit tal-prodotti friski u lokali tagħhom. Stajt naddas ruħi fit-tomit sinjuri u tradizzjonijiet awtentiċi ta' Sqallija. Id-dedikazzjoni u l-kura li tidħol għal preparazzjoni ta' kull platt l-istorja wara kull ingredient jagħmlu din l-esperjenza rurali iktar speċjali u awtentika. Grazie Roberto. Ma nistax naqsam magħkom kemm hawnhekk huwa post mill-iktar awtentiku fejn veru tista' tesperjenza l-akkoljenza vera Siċiljana. Knockabout Sicilia jispiċċa hawnhekk, jiena ħangawdi dak li preparajna u niltaqgħu għall-episodju li jmiss. Ciao ciao. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. Koliosh Authentic Greek Yogurt. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Da Vinci, prodott bnin u ġenwin. Point. Life flows on. OK Home, bring life to your home.